Nggak ada guyu-guyu. Oh, Bang Ocit. Wah, Bang Ocit ngerentengi nih. Poin ampulan. Oke. Bagan. Yuk, masuk. Hari Sip. ini hari Sabtu tanggal 23 di Rupon Mas Oki. Oke. Oke. Mari. Ya. Ngeri iki rausan tok iki. Mangga lur, Japri lur, rumpon Oki, Japri Mas Oki. Mantap, mono demak pokoknya wis josis. Minggu 24 Mei sing ngerti lokasi ini follow Gendera Abang karo Gendera Puter Rumpon Darat. Hasil sementara follow buah bon 4 ekor buah bon ini follow. Hari Selasa tanggal 26 Mei pecahan bola losan kiper ora lali si putih juga naik 2 ekor. Mantap. Abon naik lagi bola. Abon naik lagi. Biasa rumpon ampulan 02 bekas bagan. Abangnya tinggal abangnya kene ngarang tenani. Sekali saya teko Hari Rabu 27 Mei bersama Pak Pia. Pak Pia. Ya, Bang. Saya toko akhirnya pilih Pak iki lho. Mangane Pak Pia ya, Pak. 01 pribadi nembe naik 1. Servisi wae. Ses lumayan bola. Lumayan babon. 3 kaki up. Oh. Mantap. 01. Iwak ini servisi iki lho. Bersama Mbak Putri. Minggu tanggal 31 Mei. Mei Juni. Mei Juni ya, Mei Juni. Nanti malam 1 Juni. Ada ikannya, Kak Jon? Ikan apa, Kak Jon? Edan. Kakak pada. Oh. Ndak 5 jari loh ini. Rosan. Ada. Orang Korea. Kelahiran. Rong rilur.
Pun. Oke. Mancing rumpon oki. Oke. Mantap. Oke, rumpon oki. Pun. 1 Juni 2026. Edan. Sing entuk sapa? Gak mungkin. Tangi turu ning bagan dhewean ngopi, boy. Arep balik nyom. Ki jurane nyom. Ki kewane. Ki yo kewane. Dhewean. Gak ono kancane. Sepi, do ngampul kabeh rata-rata. Tak tinggal babu ameh balik. Mas Oki rong sandal ya. Pun. Tanggal 7 Juni pribadi 01 itu lagi itu katanya. Sile rumpun laut ki. Laosan. Mas Sato, mancing bareng Mas Sato. Pun. Hari Minggu tanggal 14 Juni. Oh. Hasilnya bolo. Iwak erano sing cilik bolo. Paling cilik iki paling 3 kiloan. Liyane wala. Wek. Rumpun ambulan 01. Pribadi 01 bolo. Iwake sekilak-sekilak kabeh iki. Tinggalnya sama atus. Sak bantal-bantal bolo. Posting gue David langsung kepingin mangkat nih. David langsung mangkat nih. Oke, poin ketiga. Mas Rio, lihat sini dong. Hihi. Poin lagi, babon lagi. 8 kilo up kali ini. Seroknya siap. Awas, babon kuwi san. San, babon san. Hati-hati san. Wah, bedan kok ucul. Suhune kok ucul. Wah, sip. Ini dia babonnya, naik lagi. Poin ampulan pribadi 01, poin 3 sementara. Ngene iki kan balik cair sangune iki. Edan. Edan tak iki. Kakak bos bilang loh bos. Weh dia. Cair sangune cair sing penting bos entuk Pak. Edan. Tanggal 14 Juni nggon aur-auran. Hari Selasa tanggal 16 Juni. Saya akan lawan Saya akan lawan bolo. Timbangan sementara, timbangan lambe iki ono
8 up lah. 7 sampai 8 up. Rumpun ampulan pribadi 01. Sekila punjul bolo. Iwairan cilik. Mantap. Hari Sabtu tanggal 20 Juni. Nah, KKP bocil 1 kiloan. Rumpun ambulan Mas Oki bekas bagan. Ambulan 01 umum. Ombai teko bolo. Mancing ijen iki. Tuke loro kaine babon. Rumpun oki Wis. ya. Rumpun oki. Seperti goleki dhewe. Ya ampun. Wih. Babone munggah. Babon munggah sejane. Wih. Mas. Mantap babone. Rumpun oki. Babone loro iki munggah kabeh. Ih. Wah. Babon. Sementara poin 1 gawe awan-awan ndek esuk mocel kabeh loro babon. Roll action. Hari Kamis 25 Juni. Boy, iki kok poin sementara apa jono meneh? 2. Kita aneh bawa ngira lali. Mulai karo pedote akeh sing pedot. Jalan sama suhu nih. Sementara ada 2 poin.